Sir, imbag bigat mo, lagi exclusive ka at Bombo Radio Union, sir. Na imbag naldaw tayo amin, dito yung dungdungek, yung gubuya dito yung Bombo Radio. Thank you, Bombo Romy. Yes, sir. Wrong Nick, sir. Sir, kumusta dagiti pan naka-implementar ti programa ken proyekto iti opisina tayo, sir? Well, dito programa tayo kat nag-shock na ti implementation na, lalo kat narugyan min kinadupay nalpasan before the coming of the rainy season. Yes po, sir. Sir, makikita mi dagiti manarimaan nga road widening project ken drainage kanala. Manang porsyento, sir, ken inton ano amalpas dagiti proyekto, sir? Okay, di damdamagan naman ado ti projects mi dito drainage along the primary road tayo nga Manila North Road. Aglogi DJ NT Robinson's Maysa to solve the problem the flooding kailang JNT Riles. Okay? DJ get the JNT 50% then. Then sumaruno the project dito JNT Ili San Fernando from Watson dating Macho Temple. The Timothy get the JNT 70%. And lastly, the project dito parte ti Carlatan, two projects DJ manito dito ni Carlatan Bridge. Inga na dito amyan, inga na dito NT Provincial Command PNP. And this is the jet 80% then. And we are targeting this to complete before the end of the third quarter para maalata yun, magkanda tigundaway tayo na makusar and mapreventaran ng itilayos dita. So, lumabserbaran nyo dito pigsa titulo in the last week and week. Nung nakita yung ako awanan tilayos the wine foods nga dati-dati malaylayos, nasidig ka da Bombo Romnick, and makita tayo mo't nga dimso, iti baba iti DPWH, awan tilayosan. And the latest nga awan tilayosan kaya iti unag ti Ili ti San Fernando. Di yan ti parte ti Mercury, di ti parte ti Watson, kaya parte ti Midtown. Nakita yung kumali kapigsa nakit awanan because we have made the drainage coming from Barangay 1, Ingana ni Bonifacio Street, di Ilocanos. So that is the holistic and the main drainage na nakadakkel para ti San Fernando. Then, terarami dumito dati problema diyan ti Macho Temple, kaya ti parte ti Central Business District tayo, manipod dito yung ti parte ti Centron and all others na buildings dita, and pati di tapos, dito terarami dati ti drainage and also the widening of the road. So, nung lumabas kayo dito, mapansin nyo ang dating trabaho, tayo widen kayo dito, manipod diyan ti Watson until dito yung ti Miracle Bible. Then, going to the north, the project ng drainage lang na dinibak tatay, manito di Carlatan Bridge, ang gano'n dito yung Camp Diego Silang, which is already 80% now. So, dapat parte nga nalpas dito yung babati opisina, may dito yung Lingsat, DPWH Union first, na nalpas mo yung drainage in the front of the public cemetery with complete lightings para preventaran na iti pinaglayos can also the safety ti traveling public di jay. Kaya nung rin natin kalsada umay iti opisina may awanan ti layos na ako. So probably siguro halos nasolve tayo ti problem ti San Fernando dito yung ti primary road sa tayo ako. Yes. Engineer net, masaludsud ko man lang, sir, kalpasan nga ni deklaran na opisyal na panagtutudon, sir, basta iti pag-asa. At nakaditi posibilidad na ang may lugod when may extend, iti panagtrabaho, iti trabaho doon tayo, sir, iti drainage canal. Wala po dati, embedded yung guidelines to the Republic Act 9184, daman ni iti-director na todo, malayos, bagyo, mabalin niya i-suspend the project and umatidog basit dyan ay pinagtrabaho lang. May katapo rin ng final pass the project at makita tayo na functional and method na yung nagdagdagan na dati nga project na hanggang malayos iti parte nga maramidon ng drainage. Engineer Nete, any commitment regarding the kalsada nga may pagrup nga mabakbak itagdamang itiraksida anapintas pa, sir? Okay, di kalsada mga mabakbak, particularly the monumento.
dito gamit kat may sa black spot iawag dito din sa accident prone area. Hanlang na bakbak dito gapo nga kaya't mga bakbaken yung adulting proseso na pina-identify me. No, siguro yung common tao kat magmag na dyan makita na diferensya ng madaligay machine o sa ruming makita min dili cracks. Pati the underlying na situation na di kalsada nakita min. So probably that will only last for 1 or 2 years. Lalo kat nagaluti trailers, trucks na magmag na dita nga mapandi di poro. Dili yung tanks, dili yung fuels, bueno dili yung shells mo petron kada mamin dita. So it will provide two benefits from the public. It will the life of the road will be longer kasi in-preventaran na natin. Hindi natin naantayin na masisira na incremente pagkatapos siya natin gagawin. Kaya prevention still better than cure. At pangalawa, makikita niyo naman sa gabi kung anong itsura yung monumento na yan with corresponding asphalt overlay and also with the solar lights. Kaya yun prevent rin din natin yung mga accident na mangyayari. Yes po. Engineer, kumusta man dagiti pa na kaya sa bisada dagiti warning sign just kariti nagdudong mga kalsada nang nagluna kariti manrima anti projects na sir. When the warning signs, that is ongoing every time. In progress that the warning signs kasi ikab-kabil kami dito kasi embedded the warning signs din ti kontrata. So, madaman ti project, aday complete nga po, na madalang tama yung vandalism, nadaduma na pwede takaw, so isukatan may manen. And mind you, dati audit na pwede dati warning signs. So, we are very good kasi excellent yung record namin sa central office. And the problema nila how to maintain them, dati kayo kumamapukaw, kasi dela nga po. And I advise you mo, na makita yung mamanong ng loko, kung nagtakaw dito, please contact us here in DPWH La Union 1, Dingsa, San Fernando, La Union. Engineer, na dati kaya't mga kalikabong nga ibagay, iti publiko nang naroon na kariti itong kay iti radyo, ang buy-buy at Facebook live kan YouTube channel, ti Bombo Radio La Union. Sir, go ahead po. Salamat no mga pedito ti Bombo Radio because there are so many informations to be taken here at saka maalat tayo. Naman na dati, for example, makita yung kung mga adverse effect na o the projects made, kung na makita yung kung mga reklamo yun dito, please directly contact us. Anyo masapulan na ipa-Facebook ako, no inyaman gamin, it will create havoc and chaos. Baka dito lang maawatan, ibang bagayo. May kay opisina ako. We're open from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. in the afternoon po. Kariti ang daw may So DJ, mga